Hadin bakasor karjela kelapan bena pakan sapelaj no ya kebaibam kisam lapule ne ke scholarship kane ke jing pen bena ke sorkar kade pe kisam lapule bat kiken hun seng ila berngam ban mi madan ban ye ki dawa ya ke scholarship kumta nakleng ke education cell jo ke new trap youth council kelapan bena syabaro kisam lapule ke beri new trap bakalaweng no ya ke jing thu man penlong ya ke jing ya ki hakas ngi nongkong ke khasan trik mentau benai Usamla enlang sawian, Secretary ke Education Cell, jo ke HYC, ulong, baka seng kala aipor artayo ke sorkar, bakan penpoino, ya kapisa, syaki akang, jong kisam lapule, kibadai hok banyo, ya ke scholarship, baladajia, baka sorkar, kamle hapo ke artayo, kaseng, kan syong perkhat biang, mansyim, neki wepat kisenjam. Isu wan ni limbaga ni press conference tang jamin ban nishai bedai bat ka rally ya kaba nakliang jong ka HYC bat kalihu ni usu ila khat ban pelong na simonde ta ka santarek halor ka jing halor ka scholarship kepada pending kaba bagi ia kita hai kubuat bahadung tamne hadu 100% na di kena kuling semua kuling jong ketela kin pat sumayo rai hadin bangile syong perkat nakliang jong gidong alam HYC bat kani usu hadin bangile yoro yaki phone call niki kena kulit sama kulit nakeleng jong kani ka nompak slong bat kunjut niki district prepare tu balai phone ini hakabede bat ka takrali ka ba nakeleng kaseng ketemu belong las bonde rai hadin bangile I milen nakeleng jong chief minister natumbi ya statement maka nakeleng jong ka serta lembaga tribal ministry kala penbi ya kata notification ba kata ka amount pending amount jong ka scholarship dak mendaki kena pulih jong kejela belum safway keluar tam la release syaka state jadi helor nakliang ada helor kani kanurem ba nakliang jong ka HYC dekat kani husu dilerai ba di call off to ya kani ka peaceful protest march ya ka ba ditmur belong nanti na po mapran duhania po additional secretariat but hakuju kaporo o let's say nakliang jungi ila call off ya kani ka jigiki kabangi na penbena rei kwa pat phapat ko be karwa basai syaka tenat education department jong kesokar galea ba kade ban step mardor hakabede bat ban transfer la ya kade ka amount ka ba alayo na tribal ministry syabaro ikna puli apo artayo kata kaban sedang nado monde bat kaban kot hautai we pat u monde ya kaban nakalian ka HYC bat kani husu kata kade gejung ai por bujungi namara ba ii menta kawai kamar kalong ba ki samla puli bat ki kena puli ro ki lapoi syaka semester sekolah pat semester kaban sedang hau punai kam bala raja ba ngeluar ba ka scholarship kelas sedang lupa ka hakaba la regi faidien bat keteng din bang sedang scholarship jogi kena layo pan pelatnya hau disebor kani kelayarap sibun yaki kena sama puli bensil ke semester kunjuro bendermi ya ka admission ke joki hari mentau sedang isuto ba bebon ki kena kila ol anam sakasangro ba kila samjing ya khamtam ki samla ki kena puli buan ki bagi ki bedo nomor ba makihi kila snya skam tam ba kan ke scholarship ban kumna ban kersan ki jepuli joki bensil ta ki ba semester rela kasan ta kuat yo pada poino saboro ki account ki samla puli kena puli nakala kasan dekat berkani husu bisa so perkat sim ki disenjam ke bede berkani bentah transfer no iki yang ke pisa ke baka kelayo te nakali akan husu ni ya kata ini ban ba sarkar kadi bande bartor no on poino kontang ba instrument dan ingin semuja ba kapisa kelapoi syaka sti ke jung play ni kwa ba katu pisa ka bapoi kan poi no bardor syaki account jong barok kina akan akan ke statement na kalian jong ka choice na kalian jong ba dusu bat kunjuru tumba nilai i balsu banno e katamo mencim sedang nilai yaki halor ka scholarship bat ni i ba ba sarkar ka jongi tak anda kelami kejing berian kelami kejing kentho nak yang kiseng balang beper nak yang dikena pulir kan sade
Woodwood kum mencim sedang ru sidang med ka peni ka bisa bat mental mas sembuh ni katarik bengin ya aki bengin ya karani mardor ka kata ka bisa ka poi tegim kwa bakini ki kerja to ai be ba lada de ka por ba ka scholarship ka poi to ai bukan lo konta be nai da dong kam ba ukna puli lagi ini ni kisah bahalan ki dami percaya ki dami badan nabar ba next year hi daga ja ni iman nakaliang ka jongi kaseng nakaliang jong kanusu ba nakaliang kaseng balang per ngim dong kam shu ban yawan press conference kunia iman in shumi no hamanan stang na katai bat kani kadi ka future ka ong no ka in future bangi kwa bak sarkar kam de date han ban ap hadu bangi da bernyam nakaliang seng badang nakaliang dunia doai baki pindah ke kamaram